ڕۆژائینێ ڕێکەفتی 5 هەزەیرانە 2015 و بەشداریە وڵاتیان دەڤەرێ لە باژارێ چل ئاغا نویسنگەها کۆمەلەیە فارس ئاخێرخوازی هات دامەزراندن. کۆمەلەیە فارس ئاخێرخوازی تێپێکئانین ژمارەك خۆرتن خۆبەخش و سەربەخوا ئیرۆ کۆمەلە خێرخوازی ئا فارس بەکریە لە هەرێمە ئەلیا چەلاغا ئەم هێوینە ئەو کۆمەل خێرخوازیش بۆ مافێ ملەت بێ ji بۆ کەسێن پێویستی خێرخوازیە بێن ji بۆ گرنگیە بڵاستی ملەتێمە divê şoreşê de gelek astangiyê zor dîtin hêja ku komel gelek jî vebin ji bo ku xêrxwazî ji hemû hêleva ji bo milletê me alîkarî werî ji ber vî awayî bi rastî me vekir me xwest milletê me pêwîstî gelek xêrxwaziye ye gelek serbixweya ji nerînê millet derdikeve û xizmeta millet dike kî heta têkiliyê ji derve û di hindirû ve bi te rêxistina ve negirê daye. انجمن نیشتیمانی کرد لدورا چل آغا و آلیان بجدار بول ویرو رسمی. جی وقت انجمن خواجهی شهید نصرالدین برهک هم پیروزباهی دنوا و هم سپاسی دنوا خورده گو کاریبون بجهودی خوی خیر گو وی جمعیر وی آواکن و هم بهوینا گو بیک جعویر حموق ملتی میزنی و براستی جی کاربه فقیره بنخینی و آریاکاری جوارا بقدمینی. وڵاتیان کورد تێبینیên wan li ser vê hejmara mezin ji komeleyên xêrxwazî û rêxistinin bi navê sivîl ku kar dikin li Kurdistana Sûrî hebûn. Hewlatiyekî nerxêner ji va komeleyên gotêne avakirin îro Rojavayê Kurdistanê de em bihêvîne ku karê wana berdewam bê bes bêhtir bê zêtir bê ser asteke bilind kar bin kar bikin. Em dibînin çi komeleyê çê dibe heta niha yani eskarin bêj me te alîkariyê ji bilî bercewendiyê xwe pêve nakin tev de karmendin tê de û her yekê ji wan nakê tê nirxê weket bêjê keda xwe dibe û te ew sûda giran û mezin min nedîtê li millet bûye heta niha. هێوی و ئۆمیدن هاوڵاتیان لە سەروا کۆمەلەیان پەرتوت و لاوازن نەخاسم پشتی vêژمارا mezin jê û bêektiv lêgelo kۆmەlەya Fars ئاخێرخوازی wê dikaribe wî dîwarî bişkîne û pira piştrastiyê ava bike di navîna kesin feqîr û wan kۆmele û rêxistinin hewarçûnê û xêrxwaziyê li Kurdistana Sûrî Berzan Hesên bajarê Çil Ağa Ark.